Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum shibenta na gajing rakhe gajing yat lenti ba shiphausnam jong gajing shakri ban ai gajing sumar ka bapaka shakipat ba ka thanri bhoi ka Bethany Hospital Outreach Nongpo menda ka step kala yo ban penong ya gajing kop mare marathon ha gajing jingai ka ba 1 kilometer bat shiphau kilometer kani gajing kop mare marathon ka bala sedang ha ka por san biji men step nakmat jong ka Bethany Hospital Outreach Nongpo ter shadu marngar bat penkut pat ha ka jaka ba sedang Lawan Bandan Mentaru da uba Meral Bonds IM MLA ke Nongpo constituency kum ukang san hagajinya ranang ki doktor bat ki nong trei kani gajaka ajing sumar ki nong yalam shnong nalor ki pat ba ki balawan ban yashimenta kabalanang kham pen shong shit shu shu hagani gajinya kop mare marathon kadi gajing wan yashimenta jong ki klur ya mare bapau nam hagajala kata ka kong kumoy walang bat kong darisha yangju ki badiru hagaju kapor kum ki nong raktien ni race ambassador Jong kani kelumpung Yakob mare. Habakran hakani kasengi uba Meral Bonds im ulapan pawe kajing ai kuble ke bakarpang. Ya ke Bethany Hospital Outreach ke badesi sha tangmaka kajaka ajing sumar ke bapaka hakani kathan dak bayaro akarpang ru ya ke yeng kesem jong Dr. John L. Silo rentatyang halor ke senyang ke bakilano syaka imlang ke saalang lingba kani kajaka ajing sumar. Hakani kasengi layo ru ya kajing sam iki kusnam syakinong job haki karta ki bakentup nadu khat phra hadu life san snam life hundrio hadu saupusan snam saupundrio hadu sanpusan snam bat ki ba sanpusan snam shajro haga jingjingai ka ba shipho kilometer kinong job ki baningkong ki yo ya ka khusnam ka ba shipho hajar ba ar phra hajar bat ki balai san hajar tingka haga jingjingai ka ba san kilometer pat ka khusnam ki ba job ningkong kalong phra hajar tingka san hajar tingka ya ki ba wan ba ar bat lai hajar tingka ya ki ba wan haga kedan ka balai English jago jadi Kristen majority pada ublay ibet tension no i ondre jing positive idan mani hadu menkat memba kene sekri memba dong nekat hospital ko ini to kalkulate fi ada tim aro kowe kamka Bethany Hospital ani di ulah tim selong di sekri itu pani tikok kewen ke baru partisipan ke balwan kene Kristen di next camp magaling ding sumata yang piling balik magaling marathon magaling step may the best person win lebahan but bangi next camp magaling ding don mata yang piling magaling ding kemen magaling dak suppose dem jong ka di hospital kan ni apam si nongko kan long ubada bangi sakilang bangi keren lang na gawanta kan ni ka amat kan ki glasim kan sakri kan ni ka dong kan hande tu ni baru away kita yang ya barat ini mereka program mau itu nan barat di kuat ini bayar fitness itu kuat kerja itu kini kalau fungsi tentang dia minta kenal di geskan pak sibit hendaklah pendep tidak dibajak tidak diberikan kami dan regency the true spirit ini sebentar geskan dengan sebelum berpuas nanti we wish all the best dan mereka Bethany
One, two, three.